हरे गलु कौन कलु तू हेलो हाय गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फुल लाइफस्टाइल ना उठिली जाऊँ फ्रेश हवा ऐसे कि जीवा बोलिवा को टिके ना बाहरी गली जीवा लक्की की फोन करती न जीवा गाई दुकान आड़ मांडिया बसी जैसी सकाल सकाल ठाकुर दर्शन भी कर दियो सकाल भ्यूटा देख भ्यू पड़िया भ्यू देख सकाल सकाल आसला लक्की आर गोटे गाड़ी पड़ा गुड मॉर्निंग बसा बसा गाड़ी बसा चलो आम मेघाई दुकान आसलु माड़िया जलखिया खिया हम ए लकीटा आसूसी जलखिया खिया हम आसली आसली टे रोसई करवा आज कि अल्प कि पचे आइटम रोसई करदे आज घरे कर सारे बाहर को जा भोजी अच्छी आमर भोजी करवा सांग मैंने दवा पानी टे फुटो टकमक फुटुची हम तेल भरला पंचफुटन मिसिंग पहला सोरिष जीरा पंचफुटन पड़ला छेचा अदा और कंचा लंका पड़ला पड़ सारा कटर 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 करा देन सरला भल मारी सारा रेडी आंबुल गुड़ा दबा जो सीजा आंबुल दबा सीजा आंबुल दे सारा सारी सीजा दे सारी लंका गुंड टे दबा चीनी टे दबा दे सारे दही टे दबा बस दही दे सारे घाटिया बस टिके फुटो तार बंद करदे हल्का लुण दवा कम बतईदे सागे सागे कांजी टाइप हम कांजी में पाग जो कर बुढ़ी खाइब बोली सब पनीपरिया पड़ो तो मामा आसी साहाଯ୍य कर मो बो काटुची मु रोसैया हाजी बैगण कटागला आपको चक्री कराव देख लुण हलदी बैटर गोला हम गोटे गोटे पका हम बैगण घोड़े दवा अधा भजा अधा बसी अल्प अच्छी तरा अच्छी कम बतुँच
ଗନ୍ଥା ବନ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଖେଇଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଶୁଖେଇବା ଆଉ। ଚା କେଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସତ କହ। ଆଉ ବାଇଗଣଟା ଚାଖେ। ଆମ୍ବୁଲ ଭଲ ହେଇନି? ଆଉ ବାଇଗଣଟା ଚାଖେ। କରିଛି ତ ଆମ୍ବୁଲଟା ବାଇଗଣ ଚକରି ଖାଇବା। କାଞ୍ଜି ନା ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଦେଇଥା ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇଦେବୁ। ବର୍ଷା କୋଡ଼ ହଉଛି। ହବ ତ? ହବ ବାକି ରେଡ଼ି ତ? ମଟନଟା ହବ ଆଉ। ମଟନଟା ହବ। ମଟନ ଭାତ କିଣିକି ଆଣି ଖାଇଦେବ। ବର୍ଷା ତ କୋଡ଼ଉଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆଉ କ'ଣ ହବ। ଯାଇଛନ୍ତି ଫୁକୁରକୁ ପଦିଆରେ କିଣିକି ଆଣିବାକୁ। ସବୁ ରେଡ଼ି ତ? ମୋବାଇଲ ତ ଇଆଡ଼େ କଟା ହେଇଛି ଆଳୁ ମସଲା ମସଲି। ଆମର ତ ଏଇଠି ମସଲା ଅଛି ଆଉ। ତମର ଡେରି ହଉଛି କାଟିବାନି। ଖରା କେତେବେଳେ ବର୍ଷା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଚୋପା ରୋଷେଇଆ ଆଉ। ତେଲଟା ପଡ଼ିଲା। କୋଉଟା କଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡଟା ପଡ଼ିଲା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ମିଟ୍ ମସଲା, ମସଲାଟା ସବୁ ପଡ଼ିଲା। Oyo. Rusia. Okay. दादी ହେଇଗଲାଣି। ତ ବାବୁ ସାହେବ ବସିଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଆ ପକେଇଛି ଖାଇବା ବସା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠି ସାଲାଡ଼ଟା କଟା ହେଇଛି। ଭାତଟା ଏଠି କିଣିକି ଅଣାହେଇଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ସେଉ ଟିକେ ହେଇଛି। ଭାତ ଆଣି ଖିଆ ହବ ଆଉ। ବାବୁ ସାହେବ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବସା ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ହବ।
ఏడో ఉన్నామా లక్కీ ମାଣ୍ଡିଆ ସାଲାଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାତ ଢଳା ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ସାଲାଡଟା ତିଆରି ହଉଛି ଆମର ଓନ୍ଲି ପିଆଜ କାକୁଡି ଆମର କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଫୁକୁଆଇ ସାଲାଡଟା ଖାଇ କୁହ କେମିତି ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନା ଆମର ହେଇଛି ଆଜି ଭାତକୁ ମଟନ ଭାଇ ମଟନ ବାଢୁଛି ଏଟା ଲକେଇଙ୍କର ଲକେଇ ଫୋନରେ ଖାଲି ବିଜି ରହୁଛ ମୋର ଦିଆ ହଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କୁହ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରିଛି ଆଜି ଫୁକୁଆ ଇଆଡେ ଖୁଆଇ ଦେଲେଣି କେମିତି ଲାଗୁଛି ରେଡି ତ ଗୁଲାଇ ମଟନ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇ କହ ନିଜେ କରିଛୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଇ କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫିଲ୍ ନଉଛନ୍ତି ମଟନ ଖାଇ ଖାଇ ରିଭ୍ୟୁଟା ଶୁଣିବା ତାଙ୍କଠୁ ଓକେ ଏକ ନମ୍ବର ଲକେଇ କେମିତି ହେଇଛି ମଟନ ଖାଇ କୁହ ସେଉ ସହିତ ମଟନର କମ୍ବିନେସନ ମଟନ ଭାତ ସେଉ ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଓଡଗାଁ ସେଉ ସହିତ ମଟନର କମ୍ବିନେସନ ହଉଛି ଏକ ତମ ସାଙ୍ଗ ରୋଷେଇ କରିଛି କେମିତି କୁହ ଦି ଜଣ ଯାକ ଇଆଡେ ଅନା ଗୁଲାଇ ହଁ ରେଡି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ବାବୁ ମଟନ ଭାତ ଗୋଟା ପିସ୍ ଏକାଥରେ ଆଳୁ ଚକଟି ମଟନ ଖାଇବା ଗୋଟା ପିସ୍ ଗିଳିଦେଲ ତମେ ବାବା ଏଇଟା ରେଡି ହେଇଛି ମଟନ ଭାଇ ମୋର ରୋଷେଇ କରିଛି ଆଜି ରେଡି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମଟନ ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଲାଡ ଭାଇ ସାଲାଡ ବି ଏକ ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ ନଳି ଶୋଷଡ଼ା ଯାଉ ଚାଷ କିଣା ହେଇକି ଆସିଲା ମାଣ୍ଡିଆର ମୋର ଚାଲିଲୁ ବିଗିସ୍ଟା କିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଚାଲିଲୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଉଛୁ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ରାମ ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଗ ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ହବନି ଚାଷ ଟିକେ ଖେଳ ହବ ଚାଷ ରେଡି ରେଡି ଚାଲ ଚାଷ ପ୍ଲେୟାର ବିକାଶ ପଲେ पेरी Manas भैया डुगरी बनाओ एक्सीडेंट बॉय ओ या नो 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 रेडी रेडी ओके ओके ताश खेल चलती ताश खेल एवढा खुशी मजा चालते खेळाळी डुगाडी बादल लगे मांडिया आणि मी खेळी आसिलो घर को जीव घर को घोड़ा को थोदेली चली चलती घर को माता सोई मु खाइबी तू खाई दे